Kuma akirirugono runa rwa turi kuria ni ukuthugania seneti ikonokia ngabana Kawira Mwangaza ni ukuthugania seneti ikonokia ngabana Kawira Mwangaza itana mbere na kwithiro kiaraniria na botwe gukurukira namba SMS 40188 na nkethro nkithoma maoni jaku o uria tugwita na mbere. Nterijere mwanya ni chichumiritie kwariria kweberua gitine kwa ngabana Kawira Mwangaza ni mbunge ya kaunti u na rege gikundi kimwe gikuria mbunge ya seneti kweberia ngabana Ojo na gikundi kingi na kiendekithia kutharwa kwa kaunti eje gikundi kiria gikwendekithia kutharwa kwa kaunti rungu rwa gichunche kia 192 ya katiba BARIUGA ne banenkanirite irore 2090 kiri obisi ya RAIS kenda kaunti eje irunge kwa na kithurano kingi kugitwa nyuma ya mbunge ya kaunti kuingata ngabana Ojo gitine rutere runge na rurwa ATHOMI EKURU kaunti eje BARIUGA seneti kurikithia uge bwa MCA ba kaunti eje na kuingata ngabana Kawira ore gikundi kingi nakio kigitite maandamano mushinejo wa Nairobi bakienda ngabana Kawira kweberua gitine. Anthony Kathenya na rugonoru Agita kala bunge ya seneti kwebanganagia gwikalilega mbala governor wa county ya MERU Kawira Mwangaza omde muthenya ikundi mwanya bia ekolo bilali nja ya bunge no amona hoteli ni ya Nairobi bikinyagiria bunge ne ya seneti kwebia Kawira obisini gikundi kia mbele gikirithagia maandamano kuma kienini kia Jivanji mpaka kingiro ni kia bunge ino ya seneti. Baba baumerete nontu kwa kwithira wa governor is incompetence atiomba gwita ngugi na leaders barato thurete governor wetu ivele arrogant governor wetu Kawira Mwangaza atiomba kwirwa governor wetu atiomba ku unite. Kawira is very dangerous angweteka senators baigwe. Kawira is very dangerous to herself, to Mulega and to the community of Meru County. Is a very dangerous woman. Kwau itokwenda kwebererwa ndurama Meru County. Ekuru baba county ni ya MERU bakimenagiria governor Kawira ni kwa gaume bagutongoria county ino na kuuria maseneta bamwebi obisini. Kwau atokwenda kuga atiri Kawira Mwangaza atikubwira Meru County, Kawira Mwangaza atikubwa governor wetu, Kawira Mwangaza atikubwa ina leader in our community ya Meru County na ndene community ya Meru County batoto tio mwenda kwa seneti nethi haraka Kawira kanyange kubwa hoteli ni ya Serena na yo amujujo Nairobi ngwatanire ya ATHOMI ba EKURU kuma county ya Meru nabo balale na mugambo tauju. At Meru County things have fallen apart. Na itokwenda chokaniria county yetu tutate waikanya muno kenda nya twingo tumba kuona maendeleo jara thirikari yetu iturinenkerete na mbesa ira chirio chitumeka bwega ira mbare yetu gi seneti bathikiriana babetu baba tawa MCAs no to MCAs ibo bethero wa mashinani ukeja kwithirwa ana babetu batikuthikirwa no to ibo bakwithirwa bakiuma nturene na ara bakareta mantu mutindwa kenda jaririrwa nandi bakethro bakithurumaga mwano mumero mwano onara ore mashinani no kethro kiuma EKURU baba na baba kithijaga na mbele na kumeneria Kawira no tubakuleka kwatana atongore bangi ba county ino na kulega kubadhikiria kenda gutithia na mbele county ino. Management yeje ne gwete no to number 1 atikomba gukaranthi baraniria na barabangi uti manager witango gwenka manager no mwankethro aina antu bangi kinya mtori o taxi yare ore town counts on your management skill yaku. Kagita gikundi kingi kia thingati ba governor Kawira gitongeretwe ni Kiki Bensuda wa Shigo bunge gatigania West ni bele thite ne bakinyite saini 2090 kirobisi ya RAIS bakenda ga county ya Meru gutejanirwa na kariba county ino gusoka ndebeni kudura tongoria bangi. We've presented 90,000 signatures kwa hiyo shughuli ya kuvunja serikali yetu ya county, na sababu za kuvunja hii serikali yetu tukiwa wananchi tumeona wamesumbuana sana gavana wetu na county assembly, wamekuwa hawasikizani kabisa. Tumejaribu kuongelesha pande zote mbili, wazee wa Njuri Ncheke wameingilia, the clergy wameingilia, viongozi wa Meru kama mimi tumeingilia, na tukaona ni kama hii vute ni kuvute haitaisha. Tunawaomba Kawira Mwangaza apewe heshima yake. 1, how dare you talk of incompetence honestly
when one has not even entered in the office? How do you measure the incompetence in a person who has not even worked? Mimi nataka nitoe wito kwa masenators wetu wote. Tafadhali Mheshimiwa Kadhuri Moronge, tafadhali Mheshimiwa Kataya wa kule Tharaka, ongozeni maseneta wote Kenya mzima, muonekane mnadefend kina mama, maana hata nyinyi mumeoa na muko na kina mama nyumbani. Kuringa nabo kaunti ya Meru igacoka ndebeni guti mwanasiasa no wikomba kuruta gavana Kawira, gitini giki kia gavana na balaba gwitikia baomba betikire kuthina wendebeni. Serikali ya Meru County ikivunjwa, ashindana na Kawira Mwangaza, aone Kawira will be beaten 4 times of the vote that she earned. Ikundi bibi ya EKURU na milongamo mwanya mwenye koninega mbalili ya gavana Kawira otikariba kaunti ya Meru wirigiro boni ate bunge ne ya Senate ikedire kibadikiria na kuthithio gambi bo kithingatagira katiba kuma nyombani ya Senate amuji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.